Thutha wa muthee KIENGEI gugikorwo akiposti mbica cia birthday ya kairitu kao mari na KEZIAH wa KARIUKI kiumia kihituku. Riu KEZIAH wa KARIUKI ni akirikitie gukorwo agikiaria kana gugicokia miario ire koretwo ikiario guku nenda-ini na ire koretwo igithiururuka muno makiria, agikiuga arehete kahinda tu thutha wa muthee KIENGEI gukorwo agigikira mbica icio iria iratumurire ndeto nyingi muno guku nenda-ini, agikiuga ati aretereire maundu makorwo magikihuahua kana magithie thi nigetha agikorwo agikiaria undu umwe na gugiposti mbica cia birthday ino, kuona yakiri birthday imwe yari thaka muno na nitwonire ona muthee KIENGEI agikirumia kairitu gaka keki gwata ona KEZIAH magikirumania na thutha wa KEZIAH gugikorwo agikiaria mafans ota mutugo ni magikorirwo magigithie hau uguo comment section gugikorwo magigicangira ndeto iria agikorirwo agikiuga, na ngiguthomera KEZIAH agikorirwo akiuga: nilingoja bloggers waongee ndio wasifunike yangu. It has been a beautiful week for my daughter. I wish to appreciate muthee KIENGEI wa Watoria for being a great daddy to us. You are a gentleman. To all those who made this a success, we love you all. Damaris Wadama Spears, asante sana. Waja Nyarari, our lovely sister. Win Rose Wago Ishika Riz Official, Ruth wa mama wadire guku thi na mahiti ya Shiro Ana, Lydia Maina, Precious Pendo Dongo na MC Koge, Grace and all who are with us. Let me leave these photos here as my gallery. Na agigikorwo agigitiga mbica ici ithaka ma cia muthenya ucio wa birthday, na muthee KIENGEI wa Watoria agikorwo akimucokere na kumwira na turahurukite noiga umagie ringi na agikira ka emoji akirutite rurimi na gukihinga ritho rimwe, na ta mundu gwito Karangwa Muraya nake agikorwo akimwira so adorable. Mundu gwito Karinde wa Ndeithia akimwira this is so beautiful, na mundu ngi ugwito Joe Ngugi agikorwo akimwira I understand the words great daddy to us, that is what a great man will be remembered for by his wives and children, great legacy. Mundu gwito Eva Masinga, I was wondering kwani wewe who post adorable. Shiro Ugathesha agikorwo akimwira absolutely stunning, you are among as the best human being I know girl. Etago Ngai wa ihinda ringi, and may Almighty God continue blessing you and your family. Andu aingi magigikenerera agiko kiria KIENGEI agikorirwo agika ukorwo akinyitanira hamwe na family yake, magikiuga KIENGEI is one of a great example kuonania ati ndagitigire mwana wake, na KEZIAH agikionekana ni akorirwo agigikena muno makiria ni undu wa muthee KIENGEI gugikorwo akinyitanira hamwe nake thiini wa birthday ya their daughter na uria ukiukaine ta Opa Waithira, na aragikorwo agikimwira ni mundu mukenu muno, na especially their daughter ni agikorirwo agigikena muno, na oho agikimucokeria ngatho na kumwira he is a great daddy to them na he is a gentleman ni undu wa ciiko cio mageganirie agikorirwo agigika. Na macio na mamwe maria tukiuma namo kwa ihinda riri, indi ni tuguthii na mbere na gukumenyithia maria mangi marathii na mbere na kuhanika, na ni undu wa news ici na ingi nyingi ndugakiriganirwo na gusubscribe haha Nyarari ya Murang'a, nigetha hindi ciothe tugikira video njeru ugakoragwo kiri wa mbere gukorwo ukimirorera. Nie njitagwo Nyarari ya Murang'a, ni ngatho.